I evo nas u Austriji na promociji četvrte generacije serije 1 i četvrte generacije X3. Ovoga puta se bavimo jedinicom. Ovo je, uslovno rečeno, osnovni model koji više nema sufiks i. Dakle, sada je samo 120 i mogu vam reći da je prilično dinamičan. A za tu dinamiku zadužen je onaj model sa 300 konjskih snaga, M135 X-Drive, i on je živa vatra. Međutim, za one koji više vole da se voze civilizovano, moja preporuka je ovaj dečko. Šta je to novo? Pored osvetljene ivice maske hladnjaka, po prvi put kod serije 1 vidimo da je i izmenjen sam dizajn. Bočni profil je vidno oštriji, što se jasno može vidjeti, što naglašava sportski aspekt ovog automobila. Ono što će radovati naše ljude je to što su u ponudi i dalje dva dizelaša, s tim što imamo i 4 benzinca od 122 do čak 300 konjskih snaga. Konkretno, ovaj 120 raspolaže sa 170 konjskih snaga i 280 Nm maksimalnog obrtnog momenta, što garantuje sasvim solidne performanse i maksimalnu brzinu od 226 km/h. Da se osvrnemo malo i na interijer. Kao što rekoh, sveden minimalistički. Ispred mene je onaj čuveni zakrivljeni displej, kako instrumentacije, tako i infozabavnog sistema sa novim softverom. Znamo da je BMW na tom planu jedan od vodećih i tako i ostaje. Sve počinje naravno od volana koji je lepog oblika, dobro ugojenog obruča i pruža taj fantastičan osjećaj. Komande su fizičke sa obe strane, a tu pronalazim i papučice za menjanje stepena prenosa, a menjače pogađate sedmostepeni automatski. Na putevima Bavarske i Austrije obavili smo prvu vožnju četvrte F70 generacije BMW serije 1. Kada je o dizajnu reč, on je svežiji i sportski izraženiji u odnosu na prethodni model, što je neophodno da bi se Novajlija iz Minhena uspešno stavio naspram konkurencije u vidu Audija A3 i Mercedesa A klase, ali i Volkswagen Golfa. Da bi misija bila uspešna, potrebno je nešto više od proste promene anfasa, a BMW je to i uradio. Nova serija 1 je unapređena i po pitanju kabinskog prostora, gde je uz novi styling implementirana napredna tehnologija, dok se ispod lima u slučaju modela 120, koji smo uz M135 X-Drive vozili, nalazi blago hibridni pogonski sklop. U pitanju je 1,5 litarski trocilindarski turbobenzinac koji isporučuje 170 konjskih snaga i funkcioniše veoma dobro. Za očekivati je da ovaj model u komercijalnom smislu bude jedan od vodećih. Serija 1 ima prepoznatljiv prednji deo koji nije u skladu s ostatkom game, jer maska hladnjaka nije prenaglašena, postavljena je nisko, dok takozvane bubrege krasi nova interpretacija. Ono što jeste na snazi je iluminacija koja ih uokviruje, što je detalj oko kojeg su mišljenja podeljena. Pozadi novu seriju 1 krasi nešto mišićavija forma uz dvodelne zadnje signalne grupe. Kod modela 120 završetak izduvne cevi je skriven iza zadnjeg odbojnika, dok sportski M135 može da se pohvali kvartetom završetaka izduvnih cevi.